Abeegi abarikujunana mukuru w'ishomero ryabo hamwe n'abashomesa babo bashyira Pooriisi kwongyera kuheereza obuhame aha nshonga egi. Hakabaho ensonga ezi ombiro gwa sankitano n'ekicweka niyo kandi kuno mu Ibanda banteerera esimu naaterwa omukuumi yangira ati habaho ensonga y'ishomero ati naanekura orihihiza tusobora namugya ngu ndi Ibanda namubuuza n'ensonga kiti yazingambira niwe naagezaho naaguma kunuuya kunabe ndi aho iza yanteerera yangira ati Heedimasita kamuteerera abo kwensonga ninki twaza kuzimalira. Beti Nyakato omushomesa y'ishomereri kandi orikureberera abaana aba nagira ngu Crescent akatandika kare kumureba kandi ngo rwakashatu rw'esabiiti ehingwire hakatwara Abeegi omu ofisi eyi yabaire naakoreramu yabashohoza zarengire shaha mushanu z'ekiro. Aha rwakashatu nyekiro abana bakaba bari mu kirasi shaha eshatu z'ekiro Heedimasita yiza yabirihamu yabatwara mu ofisi yagira ngo bari mbaza kutekanira za fayirisi ezabire zizagagirikare abana bakabatwara eshatu nabategereza ku rubobo zaba saa hina zaba saa itanu zaba saa mukaaga zaba saa mushanu nashoberwa nayebuza abana b'abandi baza kurara mu ofisi naguma nizayo nimbareba n'amazima nkazayo naguma nimbareba kureba icyo bariyo bakora niki konka chance yo kutaha mu kishenge cyibaye bari ndagifunira nkaguma nindebera mu muryango. Enshonga egi eyonjire bw'abana izoba rwa mukaga batire nduru owo mureberezi wabo ngo Heedimasita ogu y'abana abegesa nagumiza amakore bindi ugesha gandoro mwana tubwini kametroni wabonye ko mu kirasi umuza akakwata yibere immediate na umwana akora umusija akwataho kiwabwa akakwata yibere tubwino kakora umwana agira niga kini kimukora yatukanshi yashuma akakwata aha tubwino ukora na umwana niga yecho umwana kware yatanka kwata agumana yisindika ari kwenda shori arukwehozaho mu misho ga DPC Crescent tumusime agire ngo bari kumugambaho byo nibamusibaho ahabo kubatse bari kumwenda y'ishomero ryabo. Putting their names on photographs. I would call one by one, check the photograph and write the actual name against that photograph. Then the second activity was to check the results of the last set, see their performance. Due to the fact that I'm 2 months already there, I spent only 2 months. I don't know the actual faces of candidates. Tugambireho na bamwe Abeegi abizira Pooriisi egi kandi abinji babire nibarwegekera Heedimasita wabo. Twashira mu ofisi nyowe yangira ngunye yakasane hariya deski nkamuhereze nkamworeka na n'ekitabo cyanje kinabe mpandikire mu time table nkimworeka angira ati nama hankugambire kinye nama angira atongambire changes za wibiri ezkwinduka mwana w'umuti. Mukuru w'abashomesa muri Ibanda Gaudius tumusime ashyira Pooriisi egi kureba enshonga egi kandi agire ngo Pooriisi yaheza kucondoza orubanja rukamukwata naija kubingwa omu bushomesa kandi n'ebipapura bye bitagurwe. Abe nakwata abana Abeegi omu bicweka by'ekihama ngo babateeke enkumu omu bicweka by'ekihama ngo kamwe natari ya Pooriisi kasitari ya Pooriisi abo bushobozi bariyo bacondoza kwakagagari y'amazima obuzizo bwo kinta cyakikuzire kimere kucenerwa cyumwabo ko bana sacerrego omutwarize y'abashomesa kiri y'amazima naza bakumukora nko biragiro okubukuragira ndobushomesa burugemu ne barahaye etagurwe. Dennis Ochama DPC w'Ibanda nagira ngo ebikorwa ebi nebitashyikire kandi ngo abantu nkaba abakubire nibahabura abana bo nibabashisha. We are going to find out by way of investigation whether these allegations are true, and of course when they are found to be true he will be charged accordingly because he is a person in authority and is supposed to be guiding actually these children.
Crescent Musime naija kurebekaho mukoti kwetonganaho bwanyuma yo kuchondoza. Gashakwa Timothy Mushabe.